mujtamauga ida guligen kuramun anna bay munkarataka balalama furtama kamege gotun divehin komme idegga kura emme bodu munkarataki shaytanage dummarita fumen feshun lavakiya na charangi kule fannanunna bendu taka bodu beru group taka adi minum ves mihun boditi agutahuga muslimunge iiduge ufaluga marhaba kiyangenaw mi boduwegen wa haram kamekkama meduga ummatuge ilmu weringe meduga ebbeska khilafen nuwe devanai anhenunna firihenun massuniwe kule kuliwaruta iidu duwasta faha kurumuga dejinsuge mihun massuniwegen tafatu kuliwar kuruma paati tabbevuma fenkuli kulumaki islami tarahay mulim beruwegen kureve boduwegenwa munkarattake efada kantatta gina wefawati zuwanunnan ei goskamekkam ves hinuwa kahala alugonu menge rasula sallallahu alaihi wasallam wani ekalege faanuge sahabi be kalunge terein anhem be kambalunna din ungannawa devvu mattaka waki duhe waki majlihe kandalafa mi dini kankama ekalege faanu elu vifiyawalu vi iru ufafaala kuruma de jinsuge mihun ekuwe massuniwe ulun huddawani konfadea kunto timmana i firihenun anhenun la hedun eluma adi anhenun firihenun ge hedun alagen ulu mi rajyega iidu taka guluwagen bodumali nere iru nuwata koodi kada iru aamu gotegga kon ule kame mi launata waidu ge bas ebeka radduwa kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulegga aswa wani firihenun ge tereng anhenun nai eggwa mi hunna anhenun ge tereng firihenun nai eggwa mi hunna Allahu ge rasula sallallahu alaihi wasallam launel lawwafawe miya eku iidu duhe nimigen dairu ema duhuge barakat kendi eta munkarat takefeturi islami mujtamawegga diri ule rasheke nubunewe wara faafataka mistakunge tenen gina bayaku mionnani araganfa namadu tan alafa takbiru tadduko reganda duwalu hurihawa gutegga shaytanage baverin ufa koddinumuga heda kurawu mundairu Allahuge diinuga midwahuga ufa faalo kurun onnani kungatakatto balani varvismadu mihe mifada duwahegga ufa faalo kuran jeheni islami giyugonduga terega alugonu menge rasula sallallahu alaihi wasallam alugonu menna angawafawa gotuga alugonu menge sahabin alugonu menna dakkawafawa namuna eggotuga wima alugonduga duwayaki Allah subhanahu wa ta'ala mifitur eid duwahuga alugonu menna ufa faalo kurun islami giyugonduga terega oiggota kantata mimbar ko devun taqabbal Allah minna wa minkum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh